across ba location so a wo abotre wo twen otimi kura ka kire so director o de focus mu maka na hwe mu wie na de twen wie obi a de a na wa frame baba be o diz Akrobeto deserve se otra hompo wow you Akrobeto you be a open kwanhye o she director sinkuna o she upcoming artist sinkwan sana stars ni bebre na ye ba mbese mebu bi fufuro din e ma me ntu deserve e na Akrobeto mi se obekoso akonanim na enye common sa Akrobeto bi twem even Akrobeto kura ba akokra na oda dem kura be sure said directors producers be hye omuno ne be yadum ya ini pedie funso obi a ho okay nemom across you be a midna yesini bebre ebi say our father black coffin menu me ho na nakambu sugar mountains be de across yesini bebre okay na de ba kom ho say Akrobeto ba location obi a onte so no obi kontokwa bi location so onkote se menkai kura se be de ne kura twasini ama mate se wadi we fm poda se de wo kaaye no oba Ghana ha na crew no hyede niska asa artist ne hu mu skin no omo na mpempia no munya sika mimi hu se system na wo Ghana ha na ka ho bi okay because of Ghana ha na yentoto ye no hyeda enkoyi na yempanimfo ne die ne mu no so enhyeda mfanhye bia nto ho enya ne fa ho bi ena odi ye adwuma no eni nti uba crew no side a edu adu kwa na se crew no bi okọ patcho mpu no nya adwuma be ni kwa se nke basa ko crew no bibiri na so ena agidin ena kan ye kan so ntimi nka se crew no nyina na se bi ahia wo mu ana wo mu ni sika ebi nso wo sika we momo no your system ni nti no if you aye celebrities and as artists no more than the crew because on the who screen ti ekofa no on the who say nkofo pe na he no nti ono no tem bia utimi ka sema to me price mo maybe 7,000 maybe 5,000 na omu maka no so nchese bia se bi omu muade nti na omu timi ma pressure kakra na emum di nti a basa nso bi so na obeye too hot cake or system no basa producer we hia no director we hia no we hia nti ko basa we friend ya no pese wo sere wo se ye intentem fama no I remember saying me trust ni bi na your friend our father and na stars bebre apostle prayer okumenu dabo Ghana Jesus me busem mama Janet akom stars no doso me afi bebre no mu nyina wom ni etwa no obo akomakro aten se na Kwaku pentem kakra okay kuma me pressure kakra do de ma mi ni later na okoye no advance twawe no okoye bisane kushia ba bi no katon letter fachem woni tua se de aduma ye de isitie empempi ya etaka na sini kofom sini de me hu no se ekofom sa se de kam na me hu no se trend na asesa Mera wase se wajibre na ohwe Strong Media and then so ye ne Papa Freeman na ne dia me boa na nsorema amase ne fans sinimu nipa bebrena no ebihunu no Reverend Freeman Akomeah na ebom ofe no Papa Freeman na eno na oje so pa ene no ebehwehwe enkomo na yewie nso a se de dae no ya bo ewura social ne media ne so sembe na etwagu ewo ho den na si den na amanfo eka ebi a onteye isi hu nkonya sei na ya chechirim na ya pensen mu na wo wahu de ekoso ewo oman no emu ene amanfofo enso emu aha ewe Strong Media message ene da edi nkan a odi hwe video na wa subscribe to channel no na wa kire wa adwen ewo comment section ho ewo video ya wo hwe ase na o like enso a na ni beje ho pa ti yense be no yene Papa Freeman ena ebehwehwe enkomo papa wache makwaba eba Strong Media enso bejo so minia megidi se ewade dom bibia eboko pa yewa Yesu na abdomunti me ho eye pa na ye ka se Papa Freeman a ene de in the next 30 seconds and 1 minute no ye pese o describe ho ema yahwefo ene obi a ohwe yibia meda Strong Media meda mase se mabo pinimi na monimi ebedisa enkoma ye ba betwetwen afenso meda ye Strong Media ye wahwefo nyina nyame hira mo no nyemu nyina mo kese amen meda sele wudi ka kan na me adom Ghana Baptist Convention no me Reverend
Freeman Akomeah adodo na afa me Papa Freeman Wow. Adom ne ahobrasi mu me na me national chaplain na ma from Directors Guild of Ghana na me Asante Regional Chairman from Directors Guild of Ghana adom ko na nti me ana na me election committee chairman edema Musician Union of Ghana music Asante Region nti me pen so na ye to aba enche ya yi ye president Besa Salmon na Asante Region so no Mama Augustine Addison on so retaining the seat and he say ubisa me kakra meka no me say nim tuni am de nim aba bontem feature brother Sam your friend waka no na me adom matribus story bus mi no so aba bonte no man do so ba ho brase kwan so no kakra metimi aka e de afa me na me da Triumphant Baptist Church ano ewo esueboa na me adom de mato anu amehwe sa asafo no bitumpon na ewade maso enya oje ne fa hudi nya me adom ewade amamani timi odifo wode chemia me hyenkom na ayare samso do de achem instant healing ni ade nti kakra betimi aka de afa me hono no. Wow, nice. Enye nipa bia saa me kasa o se ultimate mase chese oye obi anyame adom se Nkansah no ono akraka se ye adom Paul say emfini memu na ye de ahoahoa ye ho na ye se ogitum se de wadru bia no eye wrade adom ene ye me bebi nkomo ewra na do abomu kakra na afri yate esi na dwuma mu se sofodi sunsun mu niema ekoso kutia onipa adia emanipa timi bo asesa ewo abrabom ene de trend wo social media no eso say me din kan papa before say ye beba ona so no ye ti bibi emfie bi atwam say ye wo no ye do ko share incubator mu sa asemi eye nokre ana say eye atesem hunu meda wasibio Strong Media eye nokre tudu a turubi anim na nyammi ankasa ena me huye sanse na me ya bofra ketekete memom me ankasa ma me akosu cha a wo me wo apotrapa ene me na Agnes na age ena ebo me amane sa abere mi sua no due to some reasons beyond control ye doctors asem eninti ye de me ko share incubator mu wo Komfanoche hospital o Bantama Komfanoche hona ye de me ko share okay eninti kakra metimi aka fa nti asem no kula tudo a eye kuntumpo biala enim ti papa o tse sa asemi woni je ama se ore hoyi se entinka manye ya ama se yede mekohye mu na ka bi esi ya o tse sa asemi den na wo ye o me de na mo ye mini hweye na enmunam sham de mewrade esan say o kan John 3:27 o say wan fam free so am fa ma obi ntumi nya ena Luke 1:37 o say there do nipa from no onyame from nyeden what is impossible with men with God all things are possible enti mi hunu say na urade na pese metena se na o de me hye no ho ni munyam ena urade nso e de mai akyede e de me mama wofo ena o mai Ghana ena mebusua ni wiase afa na nyina because John 3:27 also I'm firm free so I'm farmer nothing is given except from above nti me say me ya chede awade de me ba be che o man ni wiase afa na nyina nti no na me de minim se ni hu dada ena wiase so ne asase bi o mu nyina Psalm 24:1 una me ne boy nti anya mo ama bebere because minim se ono ana boy na de nti no asa na me de ma no se me so wa ma me anyera na me so ma me nkwa na me tiase na metimi home sanso se obo me se ni suban ene ne nse so nti aseden kuto na me de mawurade bibifu bia ne ho na metimi akade afa ho na metimi aye bibifufu bia ne ho na obetimi aka ana obetimi aye papa ye to so no na me pese me bisa se onyuma ne doso osofo jomtuni movie director producer eno no ekwa be na ofaso timi edisa adwuma nyina no because ye ba be racing ni mu no enti kwa na ofa so a utimi di sa adwuma nyina ekwa me fa so a me di sa adwuma nyina na se me make sure se abrebi a meye nkenyasom ana se eda me de ya asore me mfa nkoyi sini adwuma okay enti abrebi a no se empo me collocation na me twesene a na se me ye program a me make sure se inu anumre no na me twesene na wie na mabaye ma asore wiya na nopa no na makwa akoto aso
Okay. Nti me twa na sa dan me ni asole ya na mo 9 scenes so a na me twa. Nti me make sure say God first. You make sure say God becomes my first priority. Na me eni dikan and sana de fufuru bia me de no so aka. Papa na ebra semi jana na so pa no yeti wudin eno ekra ka ho na amaye abo apini wo no saa bra ni nyina mu na wo ye nyame sofo yi ana saa bra ni nyina mu na woda so eye nyame sofo ana na udi sofo ma nyame stars no ho ahomete star bi ba na say almost 2 days na 2 days no saa na nwumre no wo 19 na wo say utwa no na wo saa wo asori a kwamena na ofa so eye saa stars no de ma omu me da say yakuri ni pedi to bibia na de open na abenya me kai sa abia na mitwa eye black coffin eno mo no feature Lilwin wom Akrobeto Kokumenu Mama Janet Akon Franknalo stars bibre na abra na ye sa adwuma na me kai say me issue bear 2 days then tab any part 1 and 2 because then time we be kasa de na we adwuma na de pepper nya pepper ho story no ni na wonim wonim adwuma na ni adwuma so wonim adwuma ya ma 4 month class for twa movie part 1 kwa be wi be baller black coffin obi a ho bia nim sisi na afa yi na adaka tu na wiem na ekum nipa ne ade de nyame asem so ewuram be kai then time agba ho machi be 2 ni twa yesi wasiye near the Lilwin ne Kwaku esha dakam. Hey, now remember so the time no yede Kwadwo na Kwadwo usuru untimi because the time Akrobeto na ye no se da bi Kwadwo sini ye nya de a bibi abeyo so ata na Kwaku kwa de dimdika ko wuram. Okay, Ema ye twa intino so wo yisu stars bi ti se Lilwin Kwaku Akrobeto ene stars bibi ba ntimi mu bi adin a no mu ye fast ya and answer characters umuye good papa nursing papa nursing I believe said then time so na enye come new issue tips ni ade ntina umuye fast it is a meminya characters and umuye good madwuma so timi eye fast and nti se koba se bia said the okay sa time no mi twa sa night na soro wa ya ni pay die etum bia ubetimi anya wankasa oyonko sofo a wo ni mugidie ana say de awo sofo so utimi tete o mani bi mu so timi be se wo se de be ya bibia ni a wo so tete a wo manya ntom so betimi gina wo nan ma ya sorry se bi adwuma no ba ko fo untimi ti wo so nya afofora obetete mu so ni wo na ma wo yi good leader ni obi a wotima tete obi ama mpo abe good mpo a cha ono ano ne mo leader we ni wa so ntimi nkoso ba sa da no one show good example papa na o de wo ye because nim sofo bi a ono ne so ba ekoso enche kra na de ye ne alatiawi kodi nkomo na o ka say sofo ma me bi a de di mere apia one no kokoye asore wa ma open prayer kra na wa ye ne kama no na ye ne ya asemo enti wo de na sese wo de ultimate te sele be ya unni ho krampu na o mani bi betimi esi wana sabe pepe because me yetete me papa Reverend Kimfum Transform Baptist Church Apatrapa on da no oba aye the whole Ghana Ministers Conference Ghana Baptist Convention on the treasure me papa otete me from Sunday school na bedun pempenso minya me di sofo enye ordination ye Rubin service na o ma me platform be dikin na me preachi na me teachi na o gado na wuti ni e kire wo sa na wo se obi a o kan Matthew chapter 20 verse 18 to 20 a Yesu tete asuafo no o chechi mu yi no ka chum mu ko wiase afa ne nyina de obedie de mu mu suaja oba no nkonkon wi on chechire wo no mu so chechire afoforo discipleship enti se wo ye kanini na o mpese oba bi hu obi nyenim de na wo ni ho nso asiwanan a sebi obirebu na ya tonsa aforo wa so wo chia akata wo chia yira be so ototo oba no be guru ko du ba bi e kasa asemasi bani asemasi akora ne ni nyam hyekan urade na hu nsia nso akan wo ankasa wow ti papa sini adwuma no ene nyame adwuma no de na edinka ba kanan na say na osi ehye emubia ase efie me da se nyame adwuma no ene di kan ba kanan because bi shaktektekte ene urade efre ba me so na urade efre ba me so no meka yi pa bere me hwa no se mfa se bia ha yeti me katemani se mbom pa ya me nimra mo so na de ma no me nyina asai
nkonkona ho odni itumi ye kase omimu a eni nti no nyame frɛ me na misha ni mo ni nyina mu ni sɛ Awurade frɛ me na mehia sɛ menya ntete eni nti me san so kɔ Ghana Baptist University College a nyame adom mawie degree kura no sa okay nti no ntete enso ya de ehia nti wo frɛ ne bai ansa na sini adwuma no eba ni mo ni nyina na omimu ko mi hwɛ nyina no na meso daeɛ no ne bi wɔ no ma me hu TV so bi wa me hu sɛ metonyom radio so TV so ne ade nti ni nyina Awurade di dua me mu de mu no nyame adwuma no de me mo fra ase na me sate sɛ me di kiso achi e de abedu pempenso amadui papa na no bi ne obi kodi nkomo na oyese na o pese obeyi sini adwuma but na ono ne de no enye acting se ono no ebeye crew member ti say director producer cameraman ne we say e na osanya adwen bi say obeyi crew member wunyeyi Ghana ha no so yi crew member wunyeyi e just say acting na matena senso so adwen ho ehunu say de papa ne kan ye no ase eya no kwese adenti na Ghana ha simitwafo ni mu no crew members no entimi ebiye but artists ne de because ene wo sha wona agigi din nyina na omu say ye adwuma wo TV stations bebebe na no eye Ghana simitwafo bebebe but onti say producer bi anasa director bi denti na ya na ema no ebasa me da say di kamera kra no me status ni the year 2000 na me started di akira ne ade na me botaa na me di akira na me pese me act in fact me Nkansah say me ye ma dwen say me mawoni ade na wasra obesre papa okay eni ntimi be di akira say me ba be act but along the line na afin kura be hye mase bebrebe no ye ka production ni nipa doso mpa na me wura the time me wura miracle forms grounds there but na me wo dompa eni ntino mi be wura mo na chenu se da bi obi ama bi nya nkura asa de me a me cheka mra nsi me so a na akoye sa ase mi jam nkura ho ena ma mi yi mi interest ni free acting ni mo sa de ba directing no ene eye producing ne de keka ho na se de wo kaaye no oba Ghana ha na crew no shede ni sika asa artist ne hu mu skin no omo ena mpempia no munya sika na mimi hu se system na wo Ghana ha na ka ho bi okay because over Ghana ha na yentoto ye no sheda enkoyi ena yempanimfo ne die ni mu no so ensheda mfanhye bia nto ho ena didi ka pa yiyi pa no se yempasse film bill benam so din hye bia ba na etimi abande nipa bi ni ade eni ntimi bia so bia nya na fa ho die bi ena ode ye adwuma no eni ntimi ba crew no side a edu adukwa na se crew no bi okọ patcho mpu no nya adwuma beni kwanse nke basa ko crew no bibiri na so ena agidin ena kan ye kan so ntimi nka se crew no nyina na se bi ahia wo mu ana wo mu ni sika ebi nso wo sika we momo no your system ni ntino if favor aye celebrities and as artists no more than the crew because on the who screen nti ye kofa no on the who se nkofo pena he no nti ono no time bia utimi ka se mato me price mu maybe 7,000 maybe 5,000 but who crew ko 2 games see a ubi ka so be fawa we dey no board en nkofo we woman no 1,000 crore beje we woman we bank hu mu pa ko so crew kra obompu ye den chen artist oko other countries ya I believe say crew no krampo and a jab boarding a chen artist baba Ghana and Tessa is because of your system no and they said I know my siafa and I say do a being so I meet my say the trimude ama stars go to me kra na director mu na opa star bi actually say or say no me twa one cd man we go to me pa star bi actually say brother one day per me issue but then na say Debbie it shouldn't be so I was to me kra artist no kra no unya adwuma no wo ya anko no kra na ni gye se obeba wo set so but the way see atoto ye ho ase directors bi producers bi atoto ho ase nti na amasa no mawe nyina ya dai akwakoba ne se ni kwa ase nke basa wo se nke krimpo na wo so mbo etimi ekoso e chen artist ti eno be factor and a cause of Ghana movie industry e ba form no eno betima ye cause ana betima ka tro se nyeba e ba form no ni mu no ho dada first yes ni gina so nyina chi nyina no de mi hu ana se enye
crew nyina enye location nyina na akoso a directors ni crew be ma sa chance no ba dodo na abakoso no kura na ase ekobase tobile bi kura artist ba kon director we pe no producer we pe no producer we so pe no dwetwa afi na ama ne bo no ne ho aye den bo nse na obi kura o catch artist ni se to boom ko ho aye den o ba be ma o say ko like maybe Kwadwo Nkansah na sika watch ni ade uhia ne pa ntempa na ade say ye I have because security na nipa no or ha wo ba na are you to say the highest bid wow the was ni momu no na e be feel wow minimum na sada be ya strong media ya hefo no e be hu say e ya mpase sini anase sini twani movie director producer osaye osofo ene no e twetwe community no one stars bebre na aye adwuma emu hwan pa na adwuma ye eye wode stars and the said okay ni bibri na ye adwuma o ka se me mbokra ni ntimi mobo because e be fallen stars nyina okay ni ntino over bibi ti se Akrobeto me yina gina nchen stars ni nyina adwuma ya mede na nso di nti ama Akrobeto adwuma ya mede mbo ene se across ba location so a o abetre wo twen otimi kura ka kire se director o de focus mu maka na hwe mu wie na de twen wie obi ade a na wafre me baba beye like na o ma pressure meanwhile Akrobeto na ne ho so oden open na obre na omu maka no so nchese bi asabi omu ade nti na omu timi ma pressure kakra na emum di nti a basa nso bi so na obeye too hot cake or system no to basa producer we hia no director we hia no we hia nti ko basa we friend ya no pese wo sere wo se ye ne intentem fama no I remember say na me twes ni bi na ye fa na our father na stars bebre apostle pra okumenu dabo Ghana Jesus me busam mama Janet akom stars na doso me we fi bebre me mu nyina wom ni etwa na obo akomakro aten se na Kwaku pentem kakra okay kuma me pressure kakra do de ma mi later na okoye no advance twawe no okoye bisane ko hia ba bi no katon director fa chem wo ni tua se de aduma de isitie ti to me bi ho no mo Akrobeto you bi a oba o location a onya abetre pa de ma bebiri na sa no mutie ba Akrobeto de ye exceptional nti onu no bi a metimi aka se na aduma ye no ya na de pa see ene ohu ba bi anyame de no adru se UTV a host programs that they the real news ni we say that ya na oji to me say o deserve say odru sa level no o deserve Akrobeto deserve say otra hompo wow you Akrobeto you be a openkwanhye o she directors nkuna o she upcoming artists nkwan sa na stars ni bibire na ye ba mbese magbu bi fufuro din o mu nyina dodo na ye but me ka ne no ma bi ntia e ma me to deserve and Akrobeto mi gisi obokoso akonanim na enye common sa Akrobeto betwam even Akrobeto kura ba akokra na odadam kura me ye sure say directors producers be say omune ne be ye adwuma wow yeah wow say of course eba akokra na odadam mpo a directors any producers ebe pese omune no ebe ye adwuma ye betwa ye ho aba ye ba na ya beji enchiremu abai bibi fufu bi wo ho a e ma no ye special sa aside the waka no a ntubi a wa ba kokora dada mu mpo ye de be ye adwuma aha aye strong media ye twa ye ho abatisi a ye ba e beto aso